Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na naš YouTube kanal Direktno u život. Hvala vam što pratite naš kanal. Ja sam Dragiša Ivelja. Evo nas ponovo na našem brodu gdje obično radimo intervjue, a današnji moj gost je moj dragi prijatelj Mladen Nikolić. Ko je Mladen Nikolić? Diplomirani hemičar ili autor zakona o opojnim drogama, što je vrlo aktuelno u ovom našem periodu i u prethodnom periodu gdje je bila vrlo aktuelna i Jovanjica. Danas ćemo ga pitati o mnogim stvarima koje vas interesuju i koje su aktuelne što se tiče i države, i zakona, i opojnih droga. Mladene, dobar dan, kao što sam i rekao. Dobrodošao na naš YouTube kanal Direktno u život. Da kažeš našim gledalcima, kao autor zakona i kao čovjek koji je hemičar i koji se bavi opojnim drogama i o tom temom uglavnom. Tema koja je zaokupila i aktivirala i vlast i opoziciju je slučaj Jovanjica. Policajac Dušan Mitić, koji je prvi ušao na imanje Jovanjica, je otvorio Pandorinu kutiju i ukazao na spregu kriminala i vrha države. Da li tu ima istine po tebi? Dobar dan, Dragiša. Drago mi je da evo ovdje smo na ovom mjestu koje je na neki način možda čak vrlo simbolički vezano za ovu priču o kojoj pričamo, jer tamo je Vojvodina, tamo je Šumadija. Ono što ljudi ne znaju, konoplja, kudelja, to je duša ovog naroda. Nema Vojvođanina, tamo je Vojvodina, nema Šumadica, čiji preci nisu gajili konoplju. Danas, kada neko kaže kudelja, konoplje, droga, Dragiša, ako ti ne razumeš, on kaže vi Srbijanci, Vojvođani, pa vi ste kopilad narkodilera, svi vaši preci su narkodileri, vi ste kriminalci i naslednici kriminalaca. Pljuju po našim precima. Uvek moraš znati jednu stvar, uvijek postoji igra držte lopov. Znači, vrlo je lako otkriti ko je glavni krivac za bilo šta što se dešava. Obično onaj ko najviše dreči. Znači, u ovom slučaju, recimo, inspektor Mitić, inspektor Milenković, političari tipa Aleksića. Pa to su profiteri koji iz najnižih pobuda, jednostavno sve rade da unište ovu zemlju, ne da je zaštite. Pa mafija nije u Americi ojačala kada su ljudi sedili i pili, nego kada je zabranjen alkohol, tada se stvorila mafija. Pa i ovde, ljudi koji jednostavno jedini interes im je da zarade novac, da unište ovu zemlju, da prodaju ovu zemlju. Oni idu okolo i dreče, pu narkodileri, pu kriminalci, kakvi su vam to preci, kakvi su ovo, kakvi su ono. Znači, ceo svet, moj Dragiša je rekao da ne postoji nikakav dokaz naučni da konoplja, kudelja je štetna. Svetska zdravstvena organizacija je uzela sve naučne dokaze, sve kliničke studije, pogledala i rekla, ali ljudi, ovde ne postoji nikakav dokaz o tome da je konoplja štetna, da je kanabis štetan. Evropska agencija za lekove je uzela to i rekla, ne, ovo je odlično terapijsko sredstvo. Ujedinjene nacije su uzele na osnovu tih rezultata i rekli, ne postoji nikakav dokaz da je ovo opasno. Ceo svet je to prihvatio. Samo jedna jedina zemlja u celoj Evropi, jedna, to nije prihvatila. Ako ljudi ne znaju, pre nekoliko dana u Albaniji je legalizovan kanabis. Jedina zemlja u Evropi koja kaže kanabis je droga, to je Srbija. Zašto to kaže? Pa zbog prljavih policajaca koji su glavni narkodileri, koji po nalogu američke, engleske, albanske tajne službe rade sve da bi uništili ovu zemlju, koji uzimaju milijarde evra zato što se predstavljaju da su zaštitnici ove države. To su kriminalci koji nikada ne bi smeli da se puste da ispuze
da izgmižu, to nisu ljudi, to su gmizavci koji ne smiju nikada da izgmižu iz najdubljih rupa u kojih treba zakopati. Kao i njihovi politički mentori tipa Miroslava Aleksića. Znači, ja sam lično sada kada su ovi protesti bili prišao, neću reći gospodinu Aleksiću, i rekao, kako vas nije sramota, vi dolazite iz partije, gde predsjednik vaše partije u tom trenutku je bio drugi čovek Ujedinjenih nacija, gospodin Jeremić. I vi, kao partija gde je drugi čovek Ujedinjenih nacija, pozivate na nepoštovanje odluke Ujedinjenih nacija koja glasi kanabis ne spada više u opojne droge. To je stav Ujedinjenih nacija. Zamislite vi onda koliki morate biti licemer da biste vi rekli ne, kanabis je opojna droga. Nije. Nauka je rekla da nije. Oni koji ne razumeju, na primjer, sada ćete, vi uvek, ljudi, te neke strašne stvari, uvek će lakše prihvatiti. Da li ti, Dragiša, možeš da razumeš, na primjer, da lekar, ako se usudi u Srbiji, lekar, da kaže kanabis je opasan, da on isto trenutka mora mu se po zakonu oduzeti lekarska licenca, doživotno zabraniti bavljenje tim poslom. Znači, sama izjava kanabis je opasan u Srbiji mora da povuče konsekvencu oduzimanja lekarske licence. Zašto? Zato što jednostavno Svetska zdravstvena organizacija je rekla kanabis nije opasan, to kažemo na osnovu dokaza. Evropska agencija za lekove je rekla kanabis nije opasan, to kažemo na osnovu dokaza. Lekar koji kaže Svetska zdravstvena organizacija greši, kanabis je opasan, mora ili da izvadi dokaze, da dokaže da je opasan, ili jednostavno on je nadri lekar koji mora da mu se oduzme lekarsku licencu. To je jednako kao da je, na primjer, rekao, znate, virus COVID-a je izazvan time što su 5G talasi išli po ravnoj zemlji i izazivali bolest. Ima ljudi koji veruju to. Ne dovodimo pitanje, ali ne postoje nikakvi dokazi, Dragiš, o tome. Prema tome, dokle god nema dokaza, nijedan lekar ne sme zvanično da to predstavlja kao stav nauke. Da, ja mislim, što se tiče toga, da si ti vrlo pozvan da govoriš o ovome. Međutim, moje mišljenje je da je Jovanjica i otkrivanje Jovanjice, koje je bilo 14. novembra 2019. godine, i kad je otkriveno 65.581 biljka i oko 649,4 kg marihuane u podrumskim prostorijama, magacinima i sobama za rasad na imanju, da je to pokrenulo jednu lavinu i dalo temu da svi koriste to u svom interesu. Ovo je potreslo i vrh države. Sad da nam kažeš nešto malo o tome i koja je glavna uloga. Glavna uloga je Koluvija. Da li on, u stvari ko je on, većinski vlasnik Jovanjice, to se zna. Da li je potpukovnik VOA, kao što je pisalo u nekim pronađenim dokumentima na protestu, na pretresu Jovanjice, zbog čega je naoružano obezbeđenje Jovanjice, koje je Koluvija pravdao pričom o krađi krastavaca i paradajza. I manje su htjeli isto da zapale nakon otkrića, ali je slučaj već uzeo maha. Ovo je jedna tema i ova sva događanja pokreću razna pitanja, daju ljudima šlagvort za razne priče, istinite, izmišljene, većinom izmišljene. Reci nam nešto na tu temu. Što je gluplja optužba, teže je pobiti. Slučaj Jovanjica ne postoji. Znači, apsolutno ne postoji. On postoji samo jednostavno u naručenim, plaćenim novinskim člancima. Na osnovu tih naručenih, plaćenih novinskih članaka i izraza koji pripadnici uprave kriminalističke policije, ja se izvinjam, mešam, to je vrlo isto, tako da nažalost, ja nisam u sudskim spisima nigde video nikakvu povezanost ni Vojno-bezbednosne agencije, ni vrha države, ni Aleksandra Vučića, ni ministra policije, ni bilo koga s ovim slučajem. Jedinu povezanost ja sam video jednostavno u
naručenim novinskim člancima iza kojih stoji van nikakve sumnje anglosaksonske i albanska i hrvatska tajna služba. Svi jednostavno pričaju Jovanjica, marihuana, Jovanjica, marihuana, Jovanjica, marihuana, ovako. Na imanju Jovanjica nije nađen ni 1 gram marihuane. Onaj policajac, forezničar, bilo ko tvrdi tako, neka mi dođe na crtu, ja tvrdim da na imanju Jovanjica nije nađen ni gram marihuane. Vrlo se dobro zna šta je marihuana, znači zakoni, ja sam kao autor zakona, ja sam pisao stručni deo. Dragiša, ne postoji na imanju Jovanjica najjači uzorak imao 0,53% THC-a, tačka. Ne postoji marihuana sa ispod 3 do 5% THC-a. Znači, ne postoji. Kada običnim ljudima neko kaže 0,53%, dozvoljeno je 0,3%, pa ja ću ti ovako reći, ona konoplja koja je gajena u Srbiji, u Vojvodini, Belojka i Crnojka, su imale 3 i 5% THC-a. Znači, 10 i 15 puta više nego što je najjači uzorak sa Jovanjica imao. 15 puta, znači, vaše bake i deke, naše, moje, su gajile konoplju koja imala 15 puta više THC-a nego najjači uzorak sa Jovanjica. Pa šta su moja baka, vaša? Šta su narkodileri? To 0,3. Znači, evo za pravnike malo, što sam pisao zakon i ovo što kažem šta piše u zakonu. U zakonu ovako piše, Dragiša. Zabranjeno je gajiti biljke koje imaju preko 0,3%. To kaže zakon. Neka pogledaju pravnici. Pravilnik kaže nadzemni deo biljke je opojna droga. Sada, da pojasnimo nešto. To ne kaže 0,3% u izabranom delu biljke. Znači, zakon je vrlo jasan, pravilnik je vrlo jasan. Ne 0,3% u izabranom delu biljke, 0,3% u biljci. To piše u zakonu i pravilniku. To znači, a to policija, kavački UKP, stalno radi. Znači, kada uhvate njihove dilere, svoje, jer zna se, najveći diler droge u Srbiji je kavački klan, izvinjam se, mešam ih stalno. Znači, oni su najveći dileri droge. Kada uhvate svog dilera, oni ogrebu malo sa stabla i kažu, ima manje od 0,3%. Kada uhvate nekoga ko nije njihov, obično su to bolesni ljudi, on uzme i strese onaj prah za cvet i kaže 0,31%, narkodiler, otkrivena plantaža, marihuane, ovo ono. Svuda u svetu, Dragiša, ja ću ti reći, dešava se, zavisno od toga, evo ove godine, na primjer, ima mnogo sunca, mnogo kiše, mnogo svega, i jako su dobri uslovi. Vidiš kako je sve zeleno oko nas. Konoplje će jako dobro roditi. Većina uzoraka industrijske konoplje na srpskim njivama će imati preko 0,3%. Zašto? Zato što su jednostavno bili dobri uslovi vremenski. Svuda u svetu se to podrazumeva ukoliko su vremenski uslovi takvi da može da bude više, recimo u Italiji, ukoliko je preko 0,3, ta konoplja samo se zabranjuje da se koristi za ljudsku ishranu, ali recimo može se koristiti kao stočna hrana, ukoliko je preko 0,5 do 0,7 može se koristiti za građevinski materijal, ako je preko 0,7%, ona se mora uništiti. Ali, na primer, čovek kod koga je to nađeno na njivi, on ne odgovara ništa. Zašto? Evo, ja ću ti reći, ja sam predlagao u jednom slučaju gde sam svedočio na sudu da tužilaštvo pokrene optužnicu i da odmah budu privedeni patrijah srpski, nadbiskup beogradski i muftija srbijanski. Znači, tražio sam njihovo hapšenje i određivanje pritvora. Zašto? Zato što jednostavno uzorak konoplje pokupljen sa njive imao preko 0,3% i čovjek je optužen da narkodiler.
pošto je do tog sadržaja THC-a došlo usled više sile, to je vremenskih uslova, a znamo, mislim, to je mnogi veruju da li je godina dobra ili ne, da je Bog zadužen za to. Pošto Boga ne možemo privesti, ja sam tražio da njegovi ovlašteni predstavnici, to je patrijah, nadbiskup i muftija, budu privedeni i osuđeni zato što je sadržaj THC-a preko 0,3% bio. To je bila Božja volja. Svi su mislili da pravim sprdnju. Ne pravim sprdnju. Jednostavno, vi ne možete biljci narediti da će toliko i toliko ima. Znači, sorte kada se neke registruju, one se registruju prema prosečnim sadržajima. Znači, ti uzmeš, na primjer, posadiš 100 biljaka i onda se utvrdi, na primjer, 100 biljaka je dalo sadržaj taj. I recimo izađe da je prosječan sadržaj THC 0,25% na tih 100 biljaka. To se upravo desilo na Jovanjici. Znači, tamo od ogromnog broja uzoraka pojavio se nekih 1 do 2%. Znači, na primjer, na svakih 100 uzoraka dešavao se da jedan uzorak ima preko 0,3%. Neki 0,31, neki 0,4, jedan čak ima 0,53%. To što je 99% uzoraka bilo ispod 0,3, policija ćuti. Znači, oni su jednostavno izvukli par uzoraka, kažem, jednostavno, to se ne radi, Dragiša, tako. Znači, sadržaj se radi prosečni. I to su oni radili sadržaj iz sveta. Nisu radili sadržaj iz biljke. Jer da je rađen sadržaj iz biljke, to ne bi bilo 0,53, nego bi bilo 0,0053% sadržaj THC-a. Znači, bio bi negde 70 puta ispod zakonske granice. Međutim, ovde cilj anglosaksonskih, albanskih tajnih službi je bio da se na svaki način uništi proizvodnja konoplje u Srbiji, da bi iz Albanije mogla da se uvozi takozvana albanka, droga konoplja najgore kvaliteta koja se prska sintetičkim heroinom. To je nešto o čemu ja stalno pričam. Znači, glavni diler po operativnim saznanjima, kažem, jer kao što policija ima svoje operativne saznanja i kad god je pitate nešto, oni kažu, mi smo znali da je Koluvija po operativnim saznanjima, to kako ste znali? Pa po operativnim saznanjima. Ne zaboravi, ja sam inspektor, takođe, po našim operativnim saznanjima. Znači, glavni dileri albanke, prskane sintetičkim heroinom su Mitić i Milenković. Po podacima instituta Batut, da bi shvatio o čemu pričam, 500.000 Srba konzumira kanabis. To su zvanični podaci instituta Batut. Ukoliko samo 1 gram, 1 joint dnevno koriste, to je, znači, 500.000 grama dnevno. 500 kilograma dnevno. Ako 1 gram košta 10 evra, to je 5 miliona evra dnevno u Srbiji minimum se troši na kanabis. To je znači 2 milijarde evra. Ako neko pita zašto odjedanput su inspektori Mitić, Milenković ili političar Aleksić toliko im stalo do zdravlja srpske populacije, pa evo, ovde je lako izračunati da imaju 2 milijarde evra, 2 milijarde razloga najmanje da to rade. Znači, ljudi u Srbiji, iako je kanabis po zakonu legalan, se hapse po nalogu uprave kriminalističke policije da bi oni mogli da uzimaju i zarađuju taj novac. Zašto kažem da je kanabis legalan? Pa kao autor zakona, evo ovako. Onog trenutka kad je Svetska zdravstvena organizacija rekla da kanabis više ne spada u supstance koje ugrožavaju život i zdravlje, već spada u terapijska sredstva, tog trenutka više naš krivični zakon ne može se primjeniti na kanabis. Zašto? Zato što glava 23, gde se nalaze dela vezana za opojne droge, glava 23 su dela protiv života i zdravlja ljudi. Ako ti neku supstancu zvanično proglasiš da ne ugrožava život i zdravlje,
onda jednostavno kada ti tu supstancu nađeš kod nekoga, ne možeš reći ti ugrožavaš život i zdravlje nekome zato što imaš tu opojnu drogu. Ne. Zvanično ta supstanca ugrožava život i zdravlje. Kako misliš da mi sudiš kada ja nemam ništa što po zakonu ugrožava život i zdravlje? Ljudi kažu, pa to se nalazi na spisku kontrolisanih supstanci. Pa na tom spisku se nalazi i aceton, nalazi se sumporna kiselina, nalazi se solna kiselina. Da li shvataš, jednostavno postoji razlika među kontrolisanih supstanci za čiji uvoz i izvoz treba dozvola i supstanci koje su opasne po život i zdravlje. Naš zakon, kada bi se primjenjivao na isti način kako oni pokušavaju da primenjuju za kanabis, situacija je sledeća. Istog trenutka svi vozači automobila u Srbiji bi morali biti uhapšeni, zato što u njihovim vozilima se nalaze akumulatori koji imaju sumpornu kiselinu. Sumporna kiselina se nalazi na crvenoj listi, znači supstanci koje se koriste za proizvodnju droga. Sve žene u Srbiji bi morale istog trenutka biti pohapšene po mnogo osnova. Recimo, ako im se nađe lak za nokte u torbici, unutra je aceton koji se nalazi na crvenoj listi supstanci za proizvodnju droga. Ako joj se uđe u kupatilo, tamo će se naći solna kiselina za čišćenje WC-a koja se nalazi na crvenoj listi supstanci za proizvodnju opojnih droga. Znači, svi šefovi, svih prodavnica u Srbiji bi morali biti uhapšeni. Zato što prodaju supstancu od kojih se prave opojne droge, znači prodaju farbe, lak za nokte, lak za kosu. Sve se to nalazi na istoj listi na koju se poziva policija kada kaže ali kanabis je i dalje na listi. Ne, kanabis više nije na listi supstanci koji ugrožavaju život i zdravlje i iz tog razloga više ne možeš da sudiš ljudima da neko tom supstancom ugrožava život i zdravlje. Tačka. Kanabis je u Srbiji zakonski legalan. Završena priča. Dobro, sad ima jedno sledeće pitanje. Malo samo da se vratim unazad. Kad su navodno pronašli ove količine kanabisa i svega na Jovanjici, tamo se manipuliše sa velikim rasponom u THC-u. Čak su išli sa tim da je koncentracija THC-a bila i 17,54. To je po meni kao neznalici apsurdno, ali tebe pitam kao stručnjaka da mi kažeš za to. Kome je to bilo u interesu da tako naduvava neke stvari? Evo ovako, kao što sam vrlo precizno rekao, na imanju Jovanjica, na cijelom imanju Jovanjica, nije pronađen uzorak koji ima preko 0,53%. Pošto policija nije uspela da nađe ni jedan uzorak tu, onda su oni krenuli kod zaposlenih koji ima više desetina, da im preveću kuće, da traže, znači sve su živo prevrnuli, dok kod jednog zaposlenog, običnog fizikalca, čuvara, nisu posle nekoliko nedelja kod njega kući u dvorištu našli 10-ak biljaka koju je on gajio da bi on se drogirao time. I onda su, znači, posle par nedelja odjedanput rekli, i ovo je vezano sa imanjem Jovanjica. Kako je vezano? Pa ovaj čovek je tamo radio kao čuvar. Znači, on je kod sebe kući imao uzorak, evo, jedan uzorak je čak imao i 17% THC-a. Jeste, čovjek je gajio, brate, za sebe marihuanu da se drogira, imao par biljaka tu. I to je dokaz da je cijelo imanje Jovanjica je marihuana. Ne. Na imanju Jovanjica od tih 60 i nešto hiljada biljaka, a to ćemo tek da se vratimo, nijedna biljka nije imala preko 0,53%. Tačka. Znači, nijedna... Na imanju Jovanjica. Znači, to što je urađeno, to što su oni par nedelja posle, 20 km dalje, kod jednog od nebitnih zaposlenih, znači nikakvog službenika BIA, VOA, DB-a ili nečega, našli par biljaka. Onda kažu ovako,
da je otkriveno na ulazu u Srbiju marihuana za koju je genetskom analizom utvrđeno da potiče s imanja Jovanjica. To vrlo lepo zvuči ovako, ali sad ću ti reći, to otprilike je kao kada bi neko rekao da je, recimo, pas rase Stafford ujeo nekoga u Leskovcu i da je genetskom analizom utvrđeno da takođe direktor državne bezbednosti ima psa rase Stafford u Leskovcu i utvrđeno je da genetskom analizom da oni pripadaju istoj rasi. Znači, ovde je rečeno uzorak na ulazu u zemlju. Koje veze ima? Znači, jednostavno postoji 20 sorti ukupno marihuane u celoj Evropi. Znači, ta sorta koja je tu nađena jednostavno se gaji svuda po Evropi. Dalje, kada se kaže nađeno je 65.000 biljaka, tog trenutka jednostavno mi imamo optužnicu gde svi policajci koji su uključeni u slučaj Jovanjica istog trenutka moraju svi biti uhapšeni bez ikakve mogućnosti druge. Zašto? Pa oni su prijavili da je 65.000 biljaka nađeno, a u optužnici se nalazi 61.000 biljaka. 4.000 biljaka nedostaju. Tih 4.000 biljaka su bili pod apsolutnom i potpunom kontrolom inspektora Mitića, inspektora Milenkovića i ostalih. Izvinite, gde su 4.000 biljaka? 1 gram kada nedostaje, pa to je već skandal. 4.000 biljaka koje ste vi kontrolisali su negde nestale. Pa šta ste radili? Ste popušili te 4.000 biljaka? Jeste podelili vašim policajcima da oni to popuše ili ste to prodali na ulici? Znači, evo, postavljam pitanje i zahtevamo tužilaštvo da u svim slučajevima gde je 1 gram marihuane nestao, policajci koji su bili zaduženi za to moraju isto trenutka biti privedeni i procesuirani zbog proizvodnje i prometa opojnih droga, jer jednostavno 4.000 biljaka puta, kako su oni računali, 2 kilograma po biljci, gde je 8 tona droge. Evo, ja posle pitanje. Inspektor Milenković, Mitiću, 8 tona droge, gde je? Nemojte da im pričate, mislim, ne znamo, isparilo. Ja ću ti reći, pošto sam učestvovao u spaljivanjima droge u Obrenovcu, pre nego što se desile Jovanjice i ostalo, da, vrlo standardno se dešavalo, na primjer, kao 4 tone kanabisa treba se spali, oni donesu 800 kilograma. Onda se postavi pitanje, dobro, gde je ovo ostatak? Pa kaliralo. Sušena droga je kao kalirala. To nekako bi moglo da prođe, ali recimo ja se sećam slučaja gde je bilo oko 5000 tableta ekstazije. I onda jednostavno ti isti policajci o kojima sada pričamo su doneli 2000 tablete. Ja kažem, pa gde je 3000 tablete? Su one isparale, kalirale. Pa pojeli miševi. Koga bre vi zajebavate u ovoj zemlji, Mitiću i Milenkoviću? Vi ste načelnik i njegov zamenik odeljenja za droge, jednostavno vi ste odgovorni. Imamo tamo inspektora Mitića koji mrtav ladan izlazi tamo na sudu i laže. Kaže, tamo je pronađena marihuana. Evo, ja tvrdim, kao hemičar i kao autor zakona, tamo nije pronađena marihuana. Znači, da vidimo. Ili osoba koja je najodgovornija u ovoj zemlji, znači pričam o čoveku koji hapsi ljude i šalju u zatvor, ne zna šta je marihuana. Znači, ako ne zna, mi imamo ogroman problem. To znači da svi ljudi koji su osuđeni zbog marihuane moraju biti pušteni. Ako on ne zna šta je marihuana, jer tamo nije pronađen marihuana, tamo je pronađen fiber tip konoplje ili ono što se zove industrijska konoplja. Zakon tako kaže. Ili on zna da tamo nije pronađena marihuana, ali je na sudu pod zakletvom lažno svedočio.
iz zle namere da bi neki ljudi bili osuđeni. Znači, ta njegova izjava, ja kada sam ušao na imanje Jovanjica, ja sam znao kao iskusni inspektor da je u pitanju marihuana. Ako on kaže da je to marihuana, ako se dokaže da nije, mora da dobije otkaz jer ne zna šta je marihuana. Ako se dokaže da zna, a da nije marihuana, on mora biti osuđen zbog lažnog svedočenja. Tačka. Dokle ćemo mi da štitimo prljave policajce i prljave političare? Znači, Aleksić, Milenković i moraju biti procesuirani i zatvoreni jednostavno na ekstremnu kaznu, jer su upropastili oni u ime albanske, hrvatske, anglosaksonskih službi, prodaju heroin, to je fentanil, prskan po Albanki, da bi uništili srpsku omladinu. Ta Albanka, prskana fentanilom, se nigde ne prodaje drugde u Evropi osim u Srbiji. To je akcija službi usmerena protiv ovoga. To je kao ketamine, recimo, evo, dajde da se malo poučemo. Odjedanput su taj Mitić i Milenković bili pre 2-3 meseca digli dreku o ketaminu. Ketamin. Počelo sve s priča o tome. Ja ću ti reći o čemu se radi. Ketamin je supstanca koja u Srbiji se niko njime i ne drogira. Koristi se kao anestetik. Ovdje kod nas je registrovan kao anestetik za konje. Da razjasnimo. To je na ratištima, oni koji su bili, supstanca kada je neko ranjen, koja se na licu mesta daje kao anestetik da bi mogao da ga izneseš sa ratišta. Znači, ne možeš ti tamo kad je neko pod vatrom da ideš pa da mu donosiš one boce, da mu stavljaš, da ga uspavljuješ, daje se ketamin. Onog trenutka kada su oružane formacije na Kosovu i kosovska vlada kupili 5 tona ketamina u okviru priprema za budući rat sa Srbijom, tog trenutka su inspektori Mitić i Milenković krenuli u akciju protiv ketamina u Srbiji, da slučajno negde nema ketamina. Zašto? Pa evo ti situacija, ako izbije rat, jednostavno albanski ranjenici na frontu će biti izvlačeni i preživeće, a srpski ranjenici, srpski vojnici, srpski policajci koji budu ranjeni umreće, jer nema ketamina. Ketamin je supstanca koja je spasila najviše američkih vojnika u Vijetnamu. Znači, ketamin je supstanca jednostavno koja je najviše Amerikanaca spasila u Vijetnamu. Ja postavljam pitanje zašto su inspektori Mitić i Milenković krenuli u akciju protiv ketamina u istom mesecu kada je albanska vojska kupila 5 tona ketamina za svoje potrebe. Ovo izgleda da ide sve iz jednog centra i ovo izgleda da je sve organizovano i protiv Srbije i protiv vlasti. Ja nisam ni za jedno ni za drugo, ali sam zato da ovakve špekulacije ne dolaze i da nam u javnosti, da nam ne prave problem. Ne da ne dolaze u javnost, nego da ne dolaze frizirane u javnost, da ne prave veliki problem. Međutim, mnoge stvari navode na to. Na primjer, u samoj Jovanjici, koja je vrlo aktuelna i koja je povod za sve, šta su po tebi, šta su tamo mogli da rade državni funkcioneri koji se vezuju za rad i koji su čak i snimljeni tamo u kombinezonima, kao što je recimo Vulin, Zoran Babić. I to daje jedan šlagvort mnogim da daju informacije o Jovanjici, da ih friziraju, da prave neke nove, da optužuju vladu, da optužuju predsjednika. Dragiša, pitanje nije da li su oni tamo bili, da li su uključeni u to ili nisu. Moramo da jednu stvar razjasnimo. Ja ovde od početka pričam jednu stvar, a ona glasi: na imanju Jovanjica nije nađen gram marihuane. Krivično delo je proizvodnja i promet marihuane. Svi ljudi imaju u glavi da samo ono što je nelegalno donosi zaradu. Nije tačno. Evo ja ću ti reći, na svakoj trafici ovde u Beogradu, svakoj prodavnici, ima da se kupe teglice, one sa cvetom konoplje. Znači, u svakoj trafici u Beogradu, u Srbiji, 1 gram tog cveta košta 1200 dinara. Znači, 1 kilogram toga košta 10.000 evra.
na imanju Jovanjica je gajena industrijska konoplja, CBD konoplja, medicinska konoplja, koja ovde u Srbiji se na trafikama legalno, jer jeste legalna, prodaje po 10.000 evra kilogram cveta. Sam si rekao koliko tona i 600 cveta, ali tako? Molim? Rekao si tona i 600 kilograma cvete nađeno, ali tako? Da. Puta 10.000 evra po kilogramu. Pa da, to su igra brojki. Pa 16 miliona evra. Pa što bi gajio marihuanu, da te pitam nešto koja je nelegalna, ako mogu legalno da gajim i da prodam za 16 miliona evra to na trafici? Možeš li da mi objasniš to? Da, pa... Ali to je legalno. I to jeste legalno. Naprimer, ja konkretno sam, pošto sam bio u Ministarstvu zdravlja, znao da imanje Jovanjica je trebalo da izveze taj cvet za Nemačku. Da se prodaje u nemačkim apotekama. Znači, postojao je predugovor sa Nemcima, gde su Nemci na celokupnu količinu po ugovoru plaćali 6.000 evra po kilogram. Pa, Dragiša, eto ti tona i 600 puta 6.000 evra kilogram, 10 miliona evra po berbi. Pa što bi ja gajio marihuanu i prodavao to na ulici po gram, kada mogu Nemcima da prodam đuture, Nemačkom fondu zdravstvene zaštite da prodam to za 10 miliona evra. Puta 4 berbe godišnje, 50 miliona evra donosi Jovanjica. Pa da ti kažem nešto, ja bi otišao da okopavam tamo ako ću legalno, po zakonu, na izvozu, da zaradim 50 miliona evra. Šta mi treba ovde, čim neko zaradi neki evro legalno, da skačemo na njega, on je kriminalac, on je ovo, on je ono. Da, tamo je gajeni organski paradajz koji se prodavao. Izvini, ja lično mislim da je malo to smešna ta priča o organskoj hrani, ovo ono, da je izmišljena zato da krastavčiće koji su mali i krivi mogu lakše da prodam, da jabuke koje su crvljive mogu skuplje da prodam. Znači, ja nisam baš neki pristalica te priče o organskoj hrani, međutim, svi mi koji smo živeli na zapadu bilo koliko, znamo, tamo, na primjer, ne znam ja, krastavac ovako lep, dugačak, ovo ono, košta 10 centi. Krastavčići ovako krivi, maleni, ovo ono, koštaju 2 evra. Čemu se radi? Pa ovo su kao organski gajeni bez herbicida, pesticida, ovo ono, a ovo su ovi kao industrijski, oni su 20-30 puta jeftiniji. Pa mi možemo sada da krivimo Koluviju zato što jednostavno je znao da organska proizvodnja jednostavno može mnogo skuplje da proda tamo nego jednostavno one prelepe paradajze, prelepe krastavce koji nisu organski. Pa isto i ovaj cvet. Po meni da neko kaže evo ti posao, gaj konoplju i zaradit ćeš, evo ti unapred, ću sve da otkupim od tebe za 50 miliona evra. Hoću, brate, što ne bi? Da ti kažem, dotakli smo dosta tema, dosta interesantnih tema. Mnogi se ovom temom na razne načine služe u svoju korist. Da optuže nekoga, ovi da se brane, ovi da informišu narod koji je neuk, koji se ne bavi mnogo time, pa prihvate i neke informacije koje mediji ponavljaju stalno i recimo kao laž, koja se prihvati kasnije kao istina. Sad za kraj bi ti postavio te jedno pitanje, ti kao koautor ovog zakona, reci našim gledalcima, kakav je to zakon i šta on znači za zakonodavstvo Srbije? Ovako. Znači, prvo moramo da jednu stvar razjasnimo. Sad je ova priča će malo biti više zabavna pravnicima. Da bi shvatili argumentaciju u mnogobrojnim slučajevima zloupotrebe od strane uprave kriminalističke policije. Znači, zakon o PKS-u je zakon o legalnom prometu supstanci. Tamo postoje liste supstanci koje spadaju u psihoaktivne kontrolisane supstance. Ta lista je podeljena na više delova, pa imaju supstance koje ugrožavaju život i zdravlje, supstance koje se koriste kao terapijska sredstva, supstance koje se koriste u naučno-istraživačke svrhe. Ta podela baš postoji da ne bi dolazilo do zloupotrebe, jer zakon, krivični zakon,
Republike Srbije kažnjava zloupotrebu supstanci koje ugrožavaju život i zdravlje, a ne svaki kontrolisane supstance. Jer ne zaboravi, penicilin običan, antibiotik da bi kupio, tebi treba dozvola. Dozvola se zove recept. Znači, za uvoz antibiotika treba dozvola. Za uvoz sone kiseline za čišćenje WC-a treba dozvola. Za uvoz sumporne kiseline za akumulatore treba dozvola. Za uvoz acetona ili metil razređivača za farbe treba dozvola, jer se nalaze na tim istim listama. Konoplja se više ne nalazi, kanabis se ne nalazi na listi supstance koje ugrožavaju život i zdravlje. To znači da po našem zakonu konoplja, kanabis nije krivično delo. Ne možeš suditi nekome. Mi zato imamo da uprava kriminalističke policije sada optužuje ljude za najobičniji bromazepam. Nađu tabletu čovjeku bromazepama koji se kupuju u apotekama maltene bez recepta i sude mu za posjedovanje opojne droge. Ne može. Bromazepam je supstanca koja se ne kategoriše kao supstanca koja ugrožava život i zdravlje. On je terapijsko sredstvo. I ne možeš jednostavno nekome suditi za drogu ako ta supstanca nije klasifikovana kao supstanca koja ugrožava život i zdravlje. Policija, uprava kriminalističke policije, kao neovlašteni organ, nameće sudstvu i tužilaštvu stav da sve što se nalazi na tim listama je kažnjivo. Nije tačno. Prvo, policija je neovlaštena da to tumači. Zašto? Zato što taj zakon nije u nadležnosti policije, nego Ministarstva zdravlja. Ja kao koautor tog zakona tvrdim odgovorno da te supstance ne mogu da potpadaju pod krivični zakon po članove 246 i 247. Supstance koje nisu klasifikovane kao supstance koje ugrožavaju život i zdravlje ne može se suditi za opojnu drogu. Tačka. Uprava kriminalističke policije je nametnula taj stav i mi sada 99% ljudi kojima sude za opojne droge, navodne, sude im za kanabis, sude im za bromazepame i za slično. A mi znamo da najveći deo droge na našem tržištu su amfetamini, speed i kokain. Tu skoro da nemamo zaplene. Pa zato što upravo policija je glavni diler i proizvođač tih droga. Sve, dokle god pripadnici uprave kriminalističke policije ne budu pohapšeni i osuđeni, pričamo o hiljadama teško naoružanih pripadnika kriminalnih organizacija, Srbija ide u propast. To su ljudi direktno vrbovani, koji direktno rade za anglosaksonske, albansku i hrvatsku tajnu službu u cilju uništavanja prosperiteta Srbije. Ja pozivam jednostavno ministra Gašića, spreman sam da iznesem dokaze da takozvani, samoprozvani NKTC, Nacionalno kriminalistički istražni centar, samoprozvani iz tog razloga što ne postoji. On nije osnovan u skladu sa zakonom, već odlukom načelnika uprave kriminalističke policije. Znači, on ima status policijske stanice saobraćajne milicije iz Donjeg Brijanja. Znači, ne postoje. Oni sebi daju za pravo da metodama koje niko nije odobrio, niko ne priznaje, ljude proglašavaju kriminalcima. Mi u Srbiji sada, Dragiša, imamo trenutnu situaciju da ako te uprava kriminalističke policije optuži za nešto, ne postoji teoretska mogućnost da ne budeš osuđen na najmanje 3 godine zatvora. Znači, ne postoji mogućnost. Zašto? Tebe uprava kriminalističke policije hapsi, zatim uprava kriminalističke policije radi analizu, uprava kriminalističke policije podnosi prijavu protiv tebe, uprava kriminalističke policije svedoči na sudu, uprava kriminalističke policije tumači zakon na sudu. Ovo je najgora varijanta kadija te tuži, kadija te sudi, posebno kada kažem po operativnim saznanjima, kada ljudi koji su direktno vrbovani
od najvećih neprijatelja Srbije sa ciljem potpunog uništenja, urušavanja ove države, vode tu organizaciju. Svaka čast ministru Gašiću, prvi je uspeo i skupio snage da smeni ljude koji po operativnim saznanjima koje imamo su najgori, znači to su ljudi direktno odgovorni za desetine hiljada mrtvih u Srbiji, znači koji su za 10-20 puta više ubili ljudi zadnjih 2-3 godine u Srbiji nego recimo NATO i albanski teroristi tokom kompletnog bombardovanja Srbije. Mi o tome pričamo. I onda imamo plaćene opozicione političare koji prave šetnje zato što su ti kriminalci smenjeni. Gospodine Aleksić, kada sam u lice rekao da bolesni pate zbog njega, bukvalno, izvinjavam se našim gledalcima, rekao mene samo zanima, ja se izvinjam gledalcima, moram da citiram. Znači, mene samo zanima da ljudi budu osuđeni za Jovanjicu. To što gospodin Aleksić psuje, ja se izvinjam, to ne znam kako drugačije da ga iscitiram. Sad, pošto smo priveli emisiju kraju, ja ti verujem u mnogim stvarima, vrlo si stručan i želim da se zahvalim što si gostovao, bez obzira što ti ja vjerujem. Svaki gledalac će to da prihvati na svoj način, neko će ti vjeruje, neko da ne vjeruje, ali mislim da je to najbliže istini. Zahvaljujem se na ovom gostovanju i očekujem u nekom narednom vremenu da po događajima koji nam slede ponovno razgovaramo na ovu temu. Ja bih najviše volio, Dragiša, evo pozivam sada i javno prozivam predstavnike, zvanične, evo, neka upravo kriminalističke policije, NKTC, predstavnici tužilaštva, predstavnici sudstva. Evo da sednemo, okrugli sto, ja ih izazivam, prozivam i neka ukrstimo argumente. Znači, svaki njihov argument je lažan. Tu jednostavno imamo to da kada ti nešto kažeš, oni jednostavno će da kažu mi ćemo te uhapsimo, a ti onda se žali. Ne, ajmo okrugli sto da vidimo zašto vi koga optužujete. Znači, ja njih optužujem i tražim privođenje svih njih zato što zvanično su 21. januara 2021. godine zvanično su obavešteni da kanabis više ne spada u opojne droge koje ugrožavaju život i zdravlje. To je činjenica, ja imam dokaz da su zvanično obavešteni. Znači, onaj ko tvrdi da nije obavešten i da zbog toga i dalje sudi, onda mora se utvrdi da li taj neko laže ili zaista njegov šef ga nije obavestio. Ako ga njegov šef nije obavestio, u tom slučaju njegov šef mora biti uhapšen jer nije obavestio svoje podređene da više ne može da se to tretira kao krivično delo. Zvanični telegram postoji. Znači, evo, izazivam, evo, u tvojoj emisiji, hajde da organizujemo, znači, sučeljavanje predstavnika policije, tužilaštva, sudstva, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, sa onima koji tvrde da jednostavno kanabis je legalan, pa da vidimo koji je u pravu. Misliš da je kanabis ilegalan? Kanabis je legalan u Srbiji. Da. Kanabis je u Srbiji legalan. Znači da se sučeljavamo sa ovima koji kažu da nije legalan. Ali dajte za 100, a ne ono, zašto? Ja dolazim iz državnih organa, da ti kažem nešto. Ti kada hoćeš da se nešto ne reši, ti kažeš pa podnesite prijavu tužilaštvu. Tužilaštvo neće da reaguje. Podnesite dopis Ministarstvu poljoprivrede, oni će da napišu neku glupost, neće ošte da odgovore na to što im kažeš. Hajmo za okrugli sto, hajmo na televiziju. Hajmo ovde jednostavno da ukrstimo argumente. Ja tvrdim da ste vi kriminalci i lažovi. Evo, dokažete da niste. Moje da razgovaramo, da se ne opredeljujem ni na jednu stranu, da razgovaram s tobom, cijenim tvoje mišljenje kao stručnjaka. Mnogo ti hvala još jedan put na gostovanju i vidimo se uskoro. Hvala.